182 punt, Mirjana Conte bil-kanzunetta Kant hija r-rebbieħa tal-Malta Eurovision Song Contest 2025. Din kienet l-ewwel reazzjoni tagħha ma' Magic Malta. Għandi kliem onestament. Ħażin kbir, ma kompetizzjoni kienet vera jibsa, naħseb kif edna l-ewwel waħda mill-aqwa snin, jekk mhux l-aqwa tal-Malta Song. So I'm speechless honestly, għax wow. Nirringrazzjakom minn qalbi, dir-rebħa mhux tiegħi, dir-rebħa l-Malta. Inħoss li kissirt ċertu barrier, I went out there, u nirringrazzjakom illi you vibed with the vibe I was giving. So thank you ħafna, grazzi. Fit-tieni post, Kristi Spiteri bil-kanzunetta Heaven Sent b'174 punt. Kantera bil-kanzunetta Lalla Ratata Keke, Lalla Ratata Kabum ġew it-tielet post b'137 punt. B'kollox ikkompetew bejniethom 16 il-kantant, kantanta jew grupp, il-koll bi prestazzjonijiet eċċellenti fuq palk li joffra festa ta' mużika, sfin, dawl, kuluri u disinn. Għal dawn is-16 il-kanzunetta kienu involuti aktar minn 100 kompożitur u awtur. Kif ġara fiż-żewġ semifinali, waqt il-votazzjoni telgħu fuq il-palk mistiedna speċjali. Beda l-ewwel Ramirez Xiberras li rappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision tal-2024 bid-diska Stilla Ċkikna u ġie fil-5 post. Segwit Maxine Patch, ir-rebbieħa ta' Mużika li għadda bid-diska Mhux tal-aħħar. Imbagħad il-mistieden barrani minn Norveġġja Alexander Rybak li kien rebaħ l-Eurovision fl-2009 huwa kanta żewġ diski, il-kanzunetta rebbieħa Fairytale u kanzunetta oħra minn tiegħu Rule with the Wind. Walqet il-lista ta' mistiedna speċjali, ir-rebbieħa tal-Malta Eurovision Song Contest tas-sena l-oħra, Sara Bonnici, illi tat spettaklu b'diska wara diska, sfin fuq sfin u watt ta' tibdiliet. Il-voti ġew imħabbra mill-preżentaturi Valentina Rossi, Davide Tucci u Polina Gius. Is-serata finali ġiet segwita minn aktar minn 385,000 persuna, fosthom 171,000 telespettaturi internazzjonali. U issa tibda triq għal Mirjana Conte sabiex tirrappreżenta lil Malta barra minn pajjiżna. L-Eurovision Song Contest ser isir fl-Iżvizzera bejn it-13 u 17 ta' Mejju li ġej.